Story telah London Network Daily Post. Minta perlakuan wara HP ke kubur. Kajing penyap barunar Hakabul Exam Center. Target ususai bomber yang kena pulih. Tong ini sengap. Riamper ususai bomber kum kena pulih. Bat pen petai bom yalde hapo akawi ke Education Center Hakabul. Lajan arp sangut ki kena pulih ba appear na kamta ka mock entrance exam. Kiyap hakani ke jing petai bom. Barok ki besayap kidai hakarta hapreng khatsan chaka khat prasnem. Yathu nong aikitin ka Kabul Police. Kajing petai bom kadai hapo Kach Education Center Hadash I Barchi area jong Kabul. Kadash I Barchi area jong Kabul. Kalamat igijir thama bashir khai nadu bashim ka Taliban nya kabor. Umpat dan kanhun kumni bakam jigit kli yagan igijir thama ba iting tangba subasniu badai ka khti jong ka ISIS Islamic State Khorasan Province. Ka Islamic State Khorasan Province kala target iginung sungsunong Hazara Shia hakapor balalej ki Hazara ka Afghanistan babun kidai ki Shiti Muslim bat kila sya target bonsnem house nem Arzarapho ka jir thama batrim Maternity Hospital Hadash I Barchi area yap hadu arp saungut ki brio kani ga jir thama bamenta pau bak Afghanistan kay kendo ya jingkop security bamma nado bak Taliban kesensyar la shisnem menta kabor bahalor Taliban kalale tang kendiat banyada ya ki Shia Hazara na ka jing pen thaibam kendo bajuan ra da ka ISIS ki jingar thama ka wei hadin ka wei Hakabul ladu ai shibun ki men simbrio hakini kendiat tayo balalai ki singi men shwa mentau benai arngut kinong tri Russian Embassy ki dei hapeng kitu gibayap haka jing pen thaibam kendo khubli shibun story telah London Network Daily Post.